The message is simple. Vote for UAT come the 4th of November, a party of track record of service delivery even before being voted into power. Khani mambo. E setse e simolotse pina e opelwang ka gale mo Aforika Borwa yone ele e ka yang gore jaanong nako ya ditlhopho ka iketlo ya atamela. Go setse hela malatsinyana a se kae pele ga go tshwarwa ga ditlhopho tsa dipusoselegae mo nageng e. Mangwe a makoko a dipolotiki a setse a itlhotlhoetsa pele gonne a itse ebile a tlhaloganya sentle gore tloga e tlogagale. Lengwe la makoko a ke lekoko la United Africans Transformation kgotsa UAT le santseng e le bomagorogo mašwa mo dipolotiking tsa naga e. Khani mambo UAT, khani mambo UAT, khani mambo UAT. Le ne le thuntshitse lerole kwa motsaneng wa Modimola o ikgarileng hela kwa motsheong wa toropo ya Mahikeng. Go ya ka batlhankela bagolwane ba lekoko le ba re bana le ponelopele e e pakaselang ya gore bana le tsotlhe tse di ka ba kgontshang go ka hetola matshelo a baagi ba motse o wa Modimola. We've been here for quite some days. We've mobilized around. We've seen the challenges. There is no provision of water. There are no roads here. People travel long distances just to access a clinic. So the unemployment as well. There are no projects in this community where it can alleviate the unemployment rate in this community. So there are so many challenges, and we are going to try our best to fulfill the promises of democracy. That's our mission. Le ha go le jalo, seemo sone mo motseng wa Modimola ke se se tlhomolang le moloipelo. Go ya ka bangwe ba baagi ba re ditirelo ha di tla mo motseng o di tla di sekame di tsamaya ka letlhakore. Ke bona gore ngwaga o ke votele UAT ka baka la gore e re tshepisa dilo tse dintsi se ANC ne e re tshepisa se le makoko a mangwe na re tshepisa tsone mme re sa di bone. Jaanong ga re bona bašwa ba re etelela pele ka UTE ra tshepa gore ba tla re direla sengwe le bana ba rona ga ba bereke mo motseng. Ha go hirwa mo motseng go hirwa ka o ka re go hirwa ka losika. Bana ba bangwe ga ba hirwa right through ha go tla mmereko kontraka go na le ba ba hirwang right through ba bangwe ba sa hirwe ba bangwe ga ba hirwe ga gona bana ba ba dirang mo motseng go dira say name one ene bana ba rona ba latela sekolo kgakala pula ha ene le bana ha ba ye sekolong ka baka la bridge. Go na le dibese tse di tsang bana ba bangwe ba ba kgakala jaaka ba rona mme ba rona ga ba latelo mo motseng go ya sekolong so se re utlwisa botlhoko. Ditsholofetso tsa go tokafatsa ditirelo mo baaging ba motse o wa Modimola di setse di dirile gore bone baagi ba dule ka nako tsotlhe ba beile letsogo hela mo phatlheng ba ipotsa gore tota thuso ya bone e tla tswa kae. Le tleliniki ga rena tleliniki mo Modimola re tsenela mo ntlong tleliniki sa le tsewa ke pheo sa le go te kontraka e tla itle go bankanya tleliniki a ba re bantsha asbestos ba tsenya tleliniki ya Stain ga go diragale sa le ba re tsenyetsa reservoir le yone ga re e bone sa le go te kontraka ya tsela e etla ga re e bone re sholehediwa dio tse dintsi tse re sa di bone. Jaanong nna ke batla go tlolela ka ha lekokong le lentšha ka ke le mogolo gongwe e ka re direla sengwe ke nna le bana ba bararo ba bashimane ko tlung ga ba bereke ba botlhe ba tshela ka penšhele yaka ke le mosadi mogolo ha e cover nix ha ke kgone go duela le di-insurance ha ke itse ha nka shwa ke a go hitlhwa ka eng. UAT ya re e dumela gore ba tlile go tsaya taolo le go etelela pele kgaolotlhopho
e ya motse wa Modimola morago ga ditlhopho tsa kgwedi ya Ngwanaitseele. And we are very much positive that come the 4th of November 2026, we are counting on this Ward 1 in Modimola to achieve our objectives. Our objectives is to win these wards, govern the UAT way, introduce the party, let it be known, this is our way, this is UAT. We care about those who have been neglected for so many years of democracy. The democratic promise, we want to restore that, the confidence of a governance to the people. Bašwa mo motseng o wa Modimola ba re ekete ba utlwa se UAT e ba bolelelang sone le ha ba re dikgwetlho tse di ba amang jaaka bašwa mo motseng o wa bone ke tse di thibang letsatsi. Gompieno UAT tle mo go rona ke member wa UAT le nna ke leng teng fa e ra amogetse UAT ya ka ke bona go re tlo re thusa the empty promises tse leng gale re di kry-a le re tla bua re ikemela le rona bašwa ya ka le bašwa bona re ba recruitile fa re tla bua re bona re rayang ka seemo sa rona. Ke joinile UAT because of ya bona gore no yana e ntse bathong gale re promise dilo tse di siong ke amogetse UAT ka gonne e tshepisa fa e tla tlisa diphetogo mo motseng wa rona. Re amogetse UAT mo Modimola ka baka la gore re bone gore UAT ga e ka tsena mo motseng wa rona re ka tswelela pele. Ke sologela tse dintsi mo UAT gonne re na le bašwa ba bantsi mo motseng wa rona ba ba setseng ba feditse sekolo, so ga gona sepe se se diragalang, so re lebeletse mo UAT gore e ka fa bana ba rona bo di-bursary yana ba tla ba tswelela pele. Lephata la bašwa mo lekokong la UAT le le bidiwang Isago ya Kamoso kgotsa Tomorrow's Future la re le tlile go ema nokeng bašwa ba motse o le go ba natlahatsa gore ba kgone go emelelana le dikgwetlho tse di ba lebaneng. Ke tle mo youth ya Modimola because of ke tlo ba botsa gore ba make sure gore ba dikolong ba ska drop out, ba make sure gore ba participate mo dipolotiking because of ke rona boreng ke tomorrow ke better this country. There's no one or representer, so we are sick and tired because of old people who take these bad decisions. So as some people, we are worried about the high rate of unemployment. We are not working. Some people drop a school just because of no, it's because of the situation because of tala. Education is the fundamental principles of tomorrow's future. So only this principle because when you are educated, you are able to address issues that are affecting residents. So really tomorrow's future, everyone to register to vote in the local government elections on the 4th of November 2026. Baagi ba motse wa Modimola ba tlogetswe ka molaetsa o tla salang o tiisa tshologelo le tshepo mo go bone gore lekoko le la UAT ka gongwe ke lone le tla phimolang dikeledi mo marameng a bone. Molaetsa ke gore bagolo ba rona ke a le kopa mo motseng wa rona gore re joineng UAT ka baka la gore ga re ka sala UAT morago motse wa rona o ka tswelela pele re ka kry-a tse dintle mo UAT. To the people of Modimola in general, here it's a government, here it's a party that has got track record of service delivery even before being voted into power. We have never been voted into power, but we enjoy providing a basic service delivery to our people. That's who we are. Vote for UAT, come in your numbers, vote for this party, and then you will see what we mean when we say we govern with integrity. Ka tlholego ya ditlhopho lehatshe ka bophara go tswa hela ko ga lowe matsholo a jaana go ingokela batlhophi a tsamaya le go dumela ga baagi mo go seo ba se sologediwang le mororo ba ise ba se bone. Hela tshwetso yone ke ya bone jaaka batlhophi gore a ditshologetso tseo tsotlhe ga di kitla kwa bohelong di ba tlhabisa ditlhong.
Kanimambo. UAT. Kanimambo. UAT. UAT. Kanimambo. UAT. Kanimambo. Long live the undying spirit of tomorrow's future. Long live. Long live. Long live the undying spirit of tomorrow's future. Long live. Long live. Amandla. Awethu. Awethu. Amandla.